la don't move de la tête. Don't move de la tête. Tani de la don't move de la tête. Nkuko nanyangamugayo yamamaza rimwe Magic Johnson yagize ati there is Michael Jordan and then there is the rest of us. Bishatse kuvuga ngo hari Michael Jordan ndetse hari n'abasigaye nkatwe. Byumvikane ko uyu mugabo yabanzaga akikurikira. Michael Jordan ni umukinnyi w'igihangange bamwe bakunda kumwita MJ. Ni umwe mu bantu bazwi cyane muri siporo, cyane cyane mu mukino wa basketball. Tugiye kubabwira ku buzima bwe muri iki kiganiro Shingiro Talent Show mu gace mukunda muri benshi Game Starship. Nyita Kigeri Adolphe Janeman. None uko twatangiye byabaye nko kurahura yakabaye umunyenga nategera amaboko zitama make mahane come enjoy my money I like your face. Michael Jeffrey Jordan yavukiye mu mujyi wa Brooklyn, aha ni muri New York muri leta zunze ubumwe za Amerika tariki ya 2 Gashyantare 1963 kuri se witwa James Jordan na nyina witwaga Doris Jordan. Jordan ni umwana wa 4 mu bana 5 bavukana. Afite uburebure bwa metero 1.98 n'ibiro bigera kuri 98. Ise umubyara yari umukanishi mu gihe nyina yari umucungamari cyangwa se caissier muri banki. Nyuma y'igihe gitavutse umuryango we waje kwimukira muri leta ya California ya ruguru mu mujyi wa Wilmington kuko batari bizeye umutekano waho babaga mbere. Nubwo Michael Jordan azwi nk'umukinnyi w'ikirangirire wabiciye bigacika muri basketball, ntabwo yakuze ari yakunda kuko mu bwana bwe yikundiraga baseball cyane. Jordan yaje gukunda basketball bitewe no guherekeza mukuru we agiye mu myitozo ya basketball witwa Larry. Ibi byaje gutuma ubwo yajyaga mu mashuri yisumbuye ajya mu ikipe ya basketball y'ikigo cye. Nubwo inshuro ya mbere babanje kumwanga kuko yari mugufi kandi anananutse, ibi byatumye akora imyitozo ku giti cye maze mu menshi yakurikiyeho asubira mu ikipe y'ikigo cye. Ageze muri iyi kipe yaje kuba kizigenza kuko mu mikino yagikiniye yayifashe gutwara ibikombe bitandukanye kandi yanabatsindiye amanota menshi kuko ayo yatsinze ari kumuza ndengwe 25 kuri buri mukino. Ibi byatumye atorwa mu ikipe y'umwaka izwi nka McDonald All American Team. Arangije amashuri yisumbuye yabonye Bruce imwemerera kwiga muri kaminuza ya Carolina ya ruguru, aho yabakiniye imikino myinshi akagenda abona n'ibihembo bitandukanye kubera ubuhanga bwe. Ibi ni byatinze kuko mu 1984 nyuma yo gutwara igihembo cya Naismith nk'umukinnyi w'umwaka yaje kuva muri kaminuza ajya mu cyo bita NBA draft, aho yaje gutoranywa ku nshuro ya gatatu n'ikipe ya Chicago Bulls. Nyuma yo gutoranywa na Chicago Bulls yagize impinduka zigaragara muri iyi kipe kuko umwaka we wa mbere mu mikino yose yayikiniye yagize imunzandengo y'amanota 28.2 kuri buri mukino. Ibi byatumye atoranywa mu bazakina NBA All-Star Game muri uwo mwaka aho yaje no gutwara igihembo cy'umukinnyi muto uri kuzamuka neza. Mu gihe yamaze akinira Chicago Bulls yatwaranye nayo shampiyona 6, aba umukinnyi wahize abandi muri shampiyona inshuro 6, aba umukinnyi wahize abandi mu mikino ihuza abastari inshuro 3. Mu mwaka w'1993 ubwo ikipe yakiniraga ya Chicago Bulls yari imaze gutwara shampiyona ku nshuro ya 3 yikurikiranya, yatowe nk'umukinnyi wahize abandi, ariko bitunguranye yahise atangaza ko asezeye gukina basketball bitewe nuko se yari amaze kwicwa n'abajura bashaka kumwiba, bitewe nanone kandi n'inkuru zamwandikagwaho ko asigaye akina urusimbi. Mu 1994 Jordan yahisemo kujya gukina baseball, aho yahise agirana amasezerano n'ikipe ya Chicago White Sox, aho yabakiniye sezi imwe gusa. Tariki ya 18 Werurwe 1995 Jordan yagarutse gukina basketball asubira mu ikipe ya Chicago Bulls, aho ikipe yari imaze gutsindirwa ku mukino wa nyuma wa playoff. Akigarukamo yatumye yongera kugira igitinyiro yahoranye. Muri sezo yakurikiyeho Chicago Bulls yatsinze imikino 72 itsindwa imikino 10 gusa. Mu 1999 Jordan yarongeye atangaza ko asezeye burundu muri basketball ko nta n'igitekerezo cyo kuzongera kugaruka gukina ukundi afite. Bidatinze Jordan yaje kuba umwe mu baherwa b'ikipe ya Washington Wizards. Hagati muri shampiyona ya 2001-2002 Jordan yongeye kugaruka mu kibuga, aho yakiniye Washington Wizards ariko ntacyo yayifashije kuko igihe kinini yakimaze mu mvune bituma 2-3 asezera burundu mu gukina basketball, ahita aba perezida w'iyi kipe ya Washington Wizards. Mu gihe yari mu kibuga yatsinze amanota agera ku 32,292 ariko umuzandengo ya 30.1 kuri buri mukino. Yakoze kandi rebounds zigera ku 6,672 atanga n'imipira ivamo amanota 5,633. Mu mikino ya Olympique yatwaye imidari ya zahabu nko mu 1984 imikino yabereye i Los Angeles
ndetse n'iyabereye i Barcelona mu 1992 aho yari ari mu ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka kandi w'1992 muri American Tournament yabonye undi mudari wa zahabu n'abandi 1983 muri Pan American Games yongera kwigaragaza atwara undi mudari wa zahabu. Michael Jordan akaba azwiho kwambara nimero 23 mu kibuga, akaba ndetse afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'icyitegererezo ku isi ya basketball, benshi badashidikanya ko ari umwami muri uyu mukino. Uyu mugabo kandi yagaragaye mu mafilime menshi arimo Pro Stars y'1991, Spice Jam 1996, Michael Jordan An American Hero mu 1999, Michael Jordan To The Max mu 2000, Like Mike yasohotse 2002, akaba yaherutse kugaragara muri The Last Dance yo mu 2020. Si ibyo gusa kandi yanditse n'ibitabo bibiri, The Jordan Rules y'1992 ndetse na When Nothing Else Matters yo mu 2004. Aboneka kandi muri video games nka Jordan vs Bad 1-on-1 yasohotse mu 1988, Michael Jordan in Fright mu 1993, Michael Jordan Chaos in the Wind City mu 1994, Spice Jam mu 1996, NBA 2K11 yasohotse mu 2010 na NBA 2K12 yasohotse 2011 ndetse no muri NBA 2K16 yasohotse 2015. Michael Jordan kandi yashakanye n'abagore babiri, aho wa mbere ari we witwa Juanita Jordan, bakaba barabanye kuva mu 1989 kugeza 2003 aho baje kubyarana abana batatu. Nyuma yo gutandukana mu mwaka wa 2013 yashakanye n'undi mugore wa kabiri witwa Yvette Prierito, bakaba barabyaranye nawe abana babiri, n'ubu bakaba bakibana. Ngaye nguko ikiganiro kiracyari Shingiro Talent Show, nge na Adolphe Janeman yita Kigeri. Ciao, adios. I'm in